Adik-adik, sekarang mari kita belajar bersama menghitung angka. Kita akan menghitung jumlah bola yang ada di gambar berikut. Berapakah jumlah bola berikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah jumlah bola berikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Berapakah jumlah bola berikut? 1, 2. Berapakah jumlah bola berikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Berapakah jumlah bola berikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa